Magumbi mani omhlaba, siyabingelela bakithi bethu baphila abantu abagulayo mabasinde. Isandla senkosi ungathi singangenelela. Ngisithi nakulabo ababhekana nokumnyama makukhanye kubo. Idlozi libandisele ngaso sonke isikhathi, libahambele kunqamuke amafindo angabe botshiwe ngezimpilo zabo. Angingenelanga okuningi bantu bakithi, ngifuna ukuzoyenza nje ubulungiswa lana. Abantu ngiyezwa bathi abasangiboni ku-YouTube, ngikhona abantu bakithi. Umsebenzi mningi, angeke sikwazi ukuhlala u-YouTube ngaso sonke isikhathi. Wena as long ubona amavidiyo wami, shaya ucingo. Ngiyafoneleka kuyo namba yami 083 2066954. Ungachithi isikhathi kakhulu ku-WhatsApp mangabe ufuna usizo. Mangabe ufuna usizo langempela, mangabe ufuna usizo okweqiniso, hayi ukungifaka ku-interview, uyangifonela ku-083 2066954 noma ungi-WhatsApp. Ngizokuphendula ngaleso sikhathi mangingekho busy, ngoba umsebenzi awukho efonini. Umsebenzi uphansi, umsebenzi uyahlaziwa, umsebenzi awenziwa ngefoni. Kunabanye abantu abathatha ukuthi mangabe kumele angi-WhatsApp manje ufuna ngimphendule manje. Ngingahlala ngisefonini, ngizosithola kuphi isikhathi sokubana ngisebenzele ngikwenzele umsebenzi wakho uphumelele. Okutsho ukuthi esakho isikhathi ngizosithola efonini ngaso sonke isikhathi. Kutsho ukuthi wena ngizokusebenza ngefoni, silokho sixoxa ngaso sonke isikhathi. Abantu abakwaziyo isintu bayakwazi ukuthi ifoni ngiyokuxhumana kuphela, ayisiyo yokwenza umsebenzi. Engakho bantu bakithi, liqondisise khona lapho. Ma ungifonela, ungifonele kanye. Ma ungangitholi, uyazi ukuthi ngimatasa, ngenza imisebenzi njengoba ngihlezi ngisitsho. Ungathi ma noma ungibona ngi-online ungi-WhatsApp bese uphinde uyangifonela ngo-WhatsApp call. Lo muntu engikhuluma naye ufuna ngimenze kanjani? Ngimiyeke ngi-attende wena? Cha, angisoze ngikwenze khona lokho, abantu bangizwisise kahle. Ngizoqeda ngalowo muntu engisuka ngikhuluma naye, ngibese ngiyongena kuwe nawe ngikukhulume nawe ngiqede. Ngibuye futhi komunye naye ngikhulume naye ngiqede. Uzothola ukuthi mhlambe wena uthe ma ungu-WhatsApp wathola ukuthi ngu-number 7 noma ungu-number 8 noma ungu-number 10. So angeke ngimshiye u-number 3 ngizoku-attenda u-number 10 wena kuyele ekugcineni. Kufanele ngihambe ngenamba. Bayangazi abafika esigodlweni, mangabe baningi, umuntu nomuntu ngimnikeza inamba yakhe, bahlale ngokulandelana kwabo. Number 1, number 2 up to 10, mali 20 liyi-20, number 20 ngu-number 20. Akujiki nawe ma ungu-number 20 uthi umkhulu uyenza slow, ufanele uvuke ekuseni kuthi makushaya u-9 ube ulana, ukuze ube ngu-number 1. Ngisheshe nginjani ngiqede ngikusize uhambe ngoba usuke ujahile. Umuntu ojahile akavuki ngo-12 ezofuna usizo ebese ezocomplaina ukuthi ngenza kancane. Into nento mina mangiyenzela umuntu ngiyayihlaziya bantu bakithi. Angenzi uyanga phuma uhambe. Ngenza ngesintu, ngizwe ukuthi inkinga yomuntu kumele ngiyilwe kanjani, nginqobe kanjani. Nginalo ithemba abantu bayangizwisisa, sibonge lapho. Nginalo ithemba abantu bayezwa. Bese ngibuya abantu bakithi, kunabantu abathatha ama-chance. Ungathathi i-chance mangabe uza kimi uzokhuluma nami. Khala lapho okhala khona, ngikuzwe, ngizokusiza. Ungabuyi ngamanga, ungabuyi ngokuzongingena ngamanga. Ungabuyi ngalento yokuthi ngahamba kubani ngayenzwa ukuthi. Lokhana nakwenza kwakungokwenu,
nami ngenza okwami, ngenza isintu sami. Awungeke mina ungizwe ngikhuluma ngezigulane zami ukuthi loyambona lo uphuma la ngiqeda menzela ukuthi, ngoba into yakhe iyimfihlo nokwakho kuyimfihlo futhi. Li-understand khona lokho bantu bakithi, especially intsha le ezwa izinto ithathele izinto phezulu. Kuhle ukukhuluma nomuntu omdala oseyazi indlela, aseyihambile indlela ende. Kuhle ukukhuluma nenyanga, kuhle ukukhuluma nezangoma ozothi uma ukhuluma naso sikuhlaziya naso. Lokho mina kuyangijabulisa. Kuhle ukukhuluma nomprofeti ukuthi uma umsiza naye ekuhlaziya ngapha. Lokho kuyangijabulisa ngoba uzosuka engizwa into engiyenzayo, uzosuke eyizwa into engiyikhulumayo, uzobe eyibona into engiyenzayo. Ingakho bantu bakithi asixwayeni zona lezi zinto zokuthi uma ufika enyangeni ngahamba kuba wafika ngenzela ukuthi wakwenzela lokhuyana, manje sokuye usuzodinga okunye okayisikho lokhuyana. Uzobuza mina ukuthi wangenza lokhuyana wayenza khona yini? Ngokwakhe lidlozi lakhe leliyana endlela yenza ngayo, ngoba izikhwama zethu azifani. Nalethemba abantu bayezwa nqandi ngamashwi, kodwa-ke lalela-ke nasi i-special abathi khala i-special, sikhona i-special bantu bakithi. Khuluma nami ngikusize, ngikukhanyisele izinto zakho. Noma ngabe ufuna ukugezwa izinto zakho azikhanye, ukhulume nami. Noma ngabe ufuna isigubhu semali, ukhulume nami. Uyaphatha nje u-5,000 wakho ngikwenzele isigubhu semali, inkanyiso yakho ibe ngu-5,000 ngikwenzele isigubhu semali. Funa uphondo lemali, uyaphatha u-3.5 inkanyiso ngikwenzele uphondo lemali. Ufuna imali esheshayo ke ngikhuluma nami ngikwenzele ke lapho engiyenza khona ngale ndlela engiyenza ngayo. Ungabuze i-interview ukuthi ngikwenza kanjani, ngoba kunabantu abasi-interview beqede bethatha i-information yethu bazenze bona ukuthi bayazazi lezi zinto. Ma into ungayazi, ungayinikezwanga awuyinikezwanga, vele asenzi okufanayo, asinikezwanga okufana, izikhwama zethu asifani. Omunye uphethe isikhwama esimhlophe, omunye uphethe isikhwama esimnyama, omunye uphethe isikhwama sokuchayisa ngezulu, omunye uphethe isikhwama sokuphilisa kuphela, omunye uphethe isikhwama zemilingo. So asifani. So ungathi mawuzwa Dlozikhulu athi uyenza lokho na uthi umuntu okwenzayo, awukwazi ukuthi zakutholaphi, futhi le imfihlo yethu. Alright, mangabe ufuna ke imali overnight, sikhona i-special semali overnight ku-2.5 bantu bakithi, overnight 2.5. Kuzoze kufike ukuphela kwale nyanga, kuze kufike 5 zikaDisemba, i-special se-overnight singu-2.5. Bese sithi ke manje eka 3 days izoyifaka ku-special sibe 1.5. Yinkanyiso sesisithi i-special nje ngoba vele naselajali isilungu. Inkanyiso yayo 3 days ngu-1.5, inkanyiso ye-overnight ingu-2.5. Ungi-understand inkanyiso leyo oyiphathayo. Noma ngabe ukuphi siyakwazi ukuthi sikwenzele, wena uyaxhumana nami, ukhulume nami, uzwe ukubana ngikwenzela kanjani. Bese banabantu abamosha isikhathi sami betshona bekhuluma nami ku-WhatsApp. Wena okhuluma nami ku-WhatsApp ma umuntu uzomosha isikhathi sami, uzomele uthenge idatha, ngoba idatha leli ngelabantu abafuna usizwa, abasizwayo. Idatha leli ngelabantu abasuke bekhiphe izinkanyiso zabo okumele ba-athende ngaso sonke isikhathi. EnguDlozikhulu okhuluma 0832066954, 0832066954. Nalo abantu bangizwile, niphile niphephe, ngoba nakho kungena ama-holiday. Lo December, inyanga kaDisemba inyanga enezilingo kakhulu, so nihambe niphephile. Noma ngabe umuntu ekusukela umbheke nje ubese uyathula, uzenze isithutha, ungakhulumi kakhulu, ngoba kwesinye isikhathi uzokusukela kathi uphethwe imimoya, bese uyamshaya noma usiyamlimaza loyo muntu, ubuse usiyongena ejele. Ma ungangena ejele manje bazoze beku-athenda kulo nyaka ozayo. Uzohlala abanye abantwana bejabula, besidla iChristmas, besidla New Year, becelebrate, wena ungaphakathi ungakuboni lokho. Yena loyo uma kubophisa uzobejabula, ngoba vele usuke vele ephushwa yilokho kumphushayo ukubana ahambe esukela abantu, wena bese siyamshaya.
naye lo masukela abantu usuke ephushwa imimoya edinga ukuthi yenze isikhathi athi kuyihlambulula phezulu kwempilo yakhe. Philani, ngiyathanda nonke.